Te perlok mentang ia dan pok kali bat ngin lepet ia ka Rikan Viewpoint. Te kini ia dan lang me baro. Ha. Ni bobu. Ni dan bok. Mga bat sedin girang don. Ha. Dan bayari ro. Te to lele. Te okey ngan sa pani pin dalapoi haka taka Rikan Viewpoint. Haduk kena kalau kami internet ngam patip ni mo. Kata jangan sa ini. Okey. Kasa update TV endang ila poi hari tiga cakap. Guys, tu mentang ala poi ini Viewpoint tambah kalau shoot bahag sengi. Cik kita nak. Wow. Wow. Ish. Tenang. Nampak EV mah. Ish. Cik kita nak tapi kena. Wow. Right? Ni. Page station din juga jigi tenat. Ni perlok page station mah. Page gilum berat. Jigi tenat. Ni Rikan. Mah. Jigi tenat. Oh. Yes. Sini tak ada. Pet kini kita real. Kenapa? Kena kita senang. Like nong grip. Kini kidang ya visi ban pos dur. Ini cik internet kena cakap.
Te perlok kene gede jaka ka ba internet ha ban page ki wan tam step wala ka taru dang yu ihi tu lo stay tapi kita kilom stay sharum ki ba no tulong kum kilom po reach yap te lagi ihi kita rugi kena gini ya lesyah te syah try okay kene ka blog nan tungkut nak tak kumi ada nak pedang job lagi berang pois mai ni ka blog ka jona te sobha subscribe like but share saya ki parlok ki job la da pe seo bukan ni ka content kalau mo itna